VDC chairperson Sangpi Niso Terangpi Dhonsuri constituency Araraphan Sai claim pipe pura AP Chelsea Asong Atum Lam Karboka Putak Lamboy ki piduntu. In Skill Development Training Center Bokolia Road and Drelapen VDC Bhawana Kimi Kangpupon. Nangli ok pranalong diabetes, sugar, gastric, lapen piles, blood pressure, lasonsi, pokso, pokang akiso, rikeng katimi, kelak keleng, puarlo kachorot, ankicho thekte, barpi barso damnodak, lapuson akisung do ikma. Jongsi nangli ok pranalong, lapuson akisung kachitong mate, kachichak nang dokok pulote, pader de pinpen amar jiwana dawai, nangli tum kiso deratumapan panong pi iklo. Amar jiwana dawai kichopen nanglitum lahaya kisopen jokpon ikji. Diabetes, gastric, piles, blood pressure, pokso pokang, kilak keleng, rikeng kiso, katimi, huarlo kachorot, an kicho thekte, barpi barso dam nodak, arosomara tumakiso, lahai huya kisopen sitame mepon ikji. Lapen jongsi nangli kinangji pulote hem totlun pen nangli long ikji. Kahumri nang jilake Troxy 5A Hini Trox Ho 5A Troxy narke mate 70026555078 along Humri igno. Apan si tiket news kelang do anarat fan setame nilhin pen kadong pasiriklo kadong nili beta than bang sano erong pe totang tepini akinang soda beta angton pen arjuiksina. VDC chairperson Sangpi Niso Terangpi Dhonsuri constituency Araraphan Sai claim pipe pura AP Chelsea Asong Atum Lam Karboka Putak Lamboy ki piduntu. Radaphan Kemesan Asaya mo claim PG Polotangte Apor Kinang Sot Pino. Lason thought si Dhonsuri constituency Araraphan Kemesan Asaya mo kepa claim PG Aphan pura Karbianglo Autonomous Council pen Sangpi Niso Terangpi Aphan kedamtang u signify crepe horni VDC chairperson Arpu Pekponro. Alangli VDC chairperson Arpu deng depen pinian ni krepo anvetla. Bonta or party Hills Leader Conference mate APHLC asong atumpen Sangpi Niso Terangpi VDC chairperson Chiklo Johnny Jonthom pleng data pita Dhonsuri constituency Araraphan Sai claim pitekte pura akoi ki pitap karbok tabaret ke ning insamse athe Sangpi Niso Terangpi VDC chairperson Arpu deng depen pinian ni krepo anvetla. Lasi Radaphan Sai amo ki claim pihe apor nangkok lasi AP Chelsea asong atum lam karbok tabaret ke ning samsei puta pherang ke amai along Sangpi Niso Terangpia team atumpen arsikjit lam clark chipi pontru news desk report DK news non hetjong kangwai pon CMSR ate sunno karbi long autonomous council hin pen kangwai pon akimi VDC chairman pan isikini lam karbok do la so petak sunitum tihek pen salam karbi ti masini tu semet pedang tum ala salam la so petak etum ala so I statement along alang tum itu ketiga I statement along alang tum Niso Terangpi thana claim thekte thana claim pin development wa men pen selang li karjat kan mi thang claim pe la so petak isi ini alang le pan pathani pansini tum president alang le pansi alang tum ho la tu then 15 pen lo alang so la ni tum Niso Terangpi la karbiang long Jasemet pe Dhonsuri Araraphan paching turnang pola so declare macam paduk kece pasela so 2016 pen non an PPC li Dhonsuri kadok aviarat pan PPC kerat ke padir jema bangke details nili tunong do so tami thihe ken alang pan thani bang sinili apor pegla Fransi ini nang tum media kai tentang tum ni ladak ni tum nang hang kok lam Fransi na tum ke hang teng pen plan atau nang tum kilo sinili Nothan jong lang tum APSLC lembang atum nadak non kiki bom mande ruling bom sarkar pen kangbai pon seterang pia ke hai pia phan alangli VDC chairman hidet pen api tami loyanian thom partang lo bon tami alangli isona da site Dhonsuri Araraphan teman kaching thura site claim pipe ba claim pitekte palam se alang tum karbok salam putak sinili ini alang dia pandang tak kejin ha sila puelo Niso Terangpi pan autonomous council pen kangbai pon ke chikloyan tham kali chikloyan ta tengkelan lasi la song bong pen alangli kam claim pon pe po bangke itum alangli tum ke bok pon tum proyon e tema
kedam tang alang li VDC chairman long lia prang na pen election tur thia prang stami alang li mithang akhi jungjung pen alang li along kiduk kila karat phan na pen te rong rup paching thur ye phan konani tuwara sai mithang khi jungjung pen ta klem lo na pen te ki junalang ka pin kisik sagadim la sona dem ta alang li rings da met tu dam lo asiang thek do dikrong stami la son tu dam lo ne pen lor hap chance stami alang li son si dol kapre ka dim stami alang li mithang khi jungjung pe stami alang li korot lo la bangke nilitum kalirong asor pan stami arju pental ang tuma mananang thanun the la pente akwalang li la son si chipaduk lo kidam tang ho stami kapre ka long pen hang pen chirap pen alang li la son thirang pen phone sita ipon long lo la pen akola corona ru stami irigachar sampan sabun la pen sanitizer la stami la dhon sira rong kang penangan arong along la sona kisu abur ki chipa jok nai phan liblet te print si tum ron pon long lo la pen alang li along arong stami than pon lo la pen ami tha khi pen chipa kon si alang li sabun sanitizer stami alang li ron pon lo pi pon long lo kasi non VDC chairman ko bangke alang li autonomous council pen alang top ke the ding namatan tum chorop pik lo ni tum hin pen alang li pan kangwai parapot mo tame chiklo yona belang pasi ladake council pen ateng pen bate block ateng pen kam pini ni ki pipon je bangke por long nun delang ta pen chingai pon long lelang athema chiklo yon ansi do chorlang chiklo yon ta abelang asi kiwang chujilang por bangke claim kitam kado ave bangke la nitum kado ve chingbai ponsar si itum claim pon po la se la sorting pen alang ti phan ji ni sutarang pia khai pi phan karbok pon alam bangke nitum sitame ki claim pon pe pin ko bang nitum ta kroy ne dal na se pini nang tum APSL si claim bang tum la sokar bok pon bangke nitum sitame ki charge pon la pen ke chilang pon bang ala lam checking ke data pasin tum tala masa kantar bangke bala so lam boy bang tum te ponang ko selang sin lam Pemadaman se sebenarnya di kampung festival kita tinggal pemadaman pini jong nong hat jong nang tum da thek long po la media long tami press media lang tum pipon te se ala tok phangcho sang ho kai se la kining je pon la se ka do ve sanpura rat tami thekon long po lang sum si pini VDC chairman cheklen tom jon thom pleng data alang tim thanga sai ta klem pon pi ko lam alang tim sikar bok pon po tim ta thek lo pasi bala so media na tu bala anutina nona kai ke pun si order pasi la so pun long thek lo pasim tum ta la bang so alam mang thot lang boy nang ko nanti kita sih nanti kami klaim tidak dilakukan hari ini laporan yang lain ya alang li kam klem ji depen kam klem ta mi thang ning hang jungjung pen kali kado ve chingwai sar pen si klem ji la don sri ang kang kado ve arada tum pen la pen members tum pan an chingwai sar pen si asom tina kamamu stami klem pon ji president stami ning je lo ya semet pet ini le tum kewang nang kok bang ke lampar pinang kok bang la lo je non hejong si ini ya sosial mana news salong iklang dulu PSLC konsuri rotum busilang tung ngaci pu la si mohon sing tok bi la pen tangchu sangho la tu tumbang thom si pres mid pilo asalas dak kijong dam dulu la tumbang ke ni sotarang pi abang ke kampen ke development amen pen ela parata kan thai thana kami te ku si ga chiong la si lang li tum ki pu la so statement nang lam ki pondo je ni sotarang pi chiklo yon joni ba chiklo yon yon thom chairman long ta tarbiara panthang da kam klaim pit pon thek thek kusi da ki jong ponduk la sila solong bangke ni tuma president minang khan lo je alangli bangke election thurthea ko amen thanga ki jung bastame dhonsuriang kang bangke la dagil tum kar bidat kale lo bele ga thailong sitame kona pen keno nani mane arong tim ge pet ge sitame aki ongdung arong bangke asabet sitame kera bange pajir dam nong lo asila solong pen si ako also se rapon thek gi mene kusi ke dam tang ni pata hini sami election thur pon lo so pen sitame kona pen kena nega konte joini si election bangke hai pon ne lo sitame boy pil sitame adat pen punang sitame alami bangke ki klem suji aning hanglang kumasi akon ni campaign punsalang yong se award side kumasi ke dam tang por bangke BJP long sipok dondo la so BJP long sipok kondet penapi
bang bom pen na bang ke dam tang busik ni pai ke po 16 June 15 June ni Karbi Anglong Autonomous Council CM sarake hai pen alang liphan rata kan pakian pinang pen si alang liphan ni takimi di singwai panola si order tal henla ke 15 June order lo si PHLC alang tum press conference do chiklo joni yon thom pu lag bangke karbok isi aja taklen dekte bangke la bangke lam chopai la bangke alang tum abatai lo la bang solam pa chopai la kenon kar khonsuri arat jat pan kale lo Karbi Anglong arat pan la tengke batai pa chopai lo je mantune ki re-election mantune ke kitsia so phenomenon thanji pula somen pen batai la tum bangke pa chopai lo non ru tame Karbi Anglong ar agdang ki bang kudam la da khonsuri arat pan ta ni pa chopai pan la tumi ka por isi bini bangke chiklo joni yon thombet chiklo penta biso terang pi bangke aja ta pen thek thik bangke la tum bangke la bangarat pa chopai lo la bangke cheng sialam lo asukuna don tu bangke la lo da election re-election recounting kolam do alang tum kan ye do la recounting tu bangke ke damtang 2017 ningkan bangke hola sot candidate do lo la bangke mi jase met pet kachitan bangke ikum la BJP do hol soge Pradip Diptusa lapen Robi Timung lapen hol sot Robi Teron lapen Raju Timung semet pet ilitum Karbi atum dak bang ketu homne candidate do kolos kami ke chengsi hola na 2016 17 15 16 men jipaduk ta Karbi ara pan an paching tur ponji pojoni si nisuterang pie garja office tame hala sahut tame Karbi ara pan age thak gundi fansi la Raju Timung lapen Rubi Teron tame da narja dunde ta joini si hala sota hawi de delo asupen hawi de na tis tame ko 2021 da ko puthat election do thil aso bangke hilu tuma hasnu bangke la bangke BJP lo PHLC pu akora kimi nang klang lo chikrong lo bang Mohan Singh tok bilo lo sopen ako kaprek Karbi kene dul bang Elvin Teron tetam hela sota kar hokret bangke Mohan Singh tok bi jong si nang thudune de tasonte ni soterang ke hailo asila so ke hailo alogot bangke example donon ta litu video jong si counting hall lo jong si counting hall ACC camera ACC TV ACC camera jong si hokret recording do pute khatak recorded duji labangke tilu tuma hasnu ke puwek loje Mohan Singh tok bihansi pulo nang lijong si nang thodunde asonte nili ke hai helo kusi tilu tuma hasnu ke puwek lo labangke non ta jong si CCTV counting holalong CC la so record do posonte la si pene di la la so ting tuma thalo ya hoppet bangke Mohan Singh tok bi ke tilu tuma ejen bon kusi mulo sama thalang kol boy fisi tame non gele tum BJP ji pok gun et lo boy fisi tame lo so tum BJP ke le dalang posi matharam nang ko kun tumta la sila dak bangke pini yetu news ke klang along itu recounting hot kusil ki lang itu ngip putar recounting ba kata ke acquisition masih bang velo aku jong si recounting do awe pustan malang tum RTI mari lo telang tumlong jike la sila po analam bangke ili tum dhonsuri ini tum da dhonsuri rat panke aleng tum apong Karbi Anglong ar kato Karbi Anglong arat pan dapat cobai ason thot ilum Karbi Anglong dhonsuri rat panke nang chongkeng yelo kita bangke la so 2021 ningkan tilu tuma asnuki hai hotke ada kiri counting acquisition masih hai bangwe pasila bangke tuteli mane el bangke kapat cobai asonar thaksila tengga apong pa cobai asonsi nono dhum ta me dhonsuri rat pan cobai te un thuji mene pusi penelo itu mangke pini jasemet pet pini statement mangke pilo Skill Development Training Center Bokolia Road and Drain Lapen VDC Bhawana Kimi Kangpupon Jakhong ni pai hiniar ni langpher ahawara long Skill Development Training Center Lapen Bokolia Town Committee arlo Drain Lapen VDC Bhawana Kimi Ingpupon tanglo Karbi Anglong Autonomous Council pen CEM Dr. Tuliram Ronghang pena joksi kadoka veasai Kangpua Jaimek tengponlo Lapen local MSC mate EM Madhuram Lekthe MLA Bida Singh Ingleng PHE EM Mangal Singh Timung Long Singh Tokbi PWD Board Chairman atung kadoka veche tongdonsi mai pachun ponlo Bangso Kangpupon Lapen long eke sompon along local town committee chairman Hem Singh Teron VDC chairman Dor Singh Rongpi KCS Maipu Kehai Timung Education Board chairman Khoya Singh Teron Lapen Langpher Mondor president Mahendra Lekthe atum chetongdon CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaningje pona tengke taun angkang bahani adorso along Skill Development Training Center lapen towar kapre kaching thora sai amo teng ponlo pusi kaningje pon lapen non kewang je chiklo pen lote Skill Development Training Center cheng pon po pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang pen rat angno lamthe paklang pon lapen local MSC mate EM Madhuram Lekthe pen sita kewang jilang langpher ahawar angkang non kewang jiarni pen kaching thura sai amo deng pon thubom chiputa pherangke thengno ningje pon
Volongko Maji pen Rostom Mengleng report tiket news. Nider kuliah kalau Gardelo termas konsul pen Dal Vision Parliament pen Dal Vision Training Center Skill Training Center atau saya hemkan kuliah itu melanjut untuk Assam Small Scale Industry Corporation Chairman Tidak Single Kehai Lokal Emisi Mereka Termas konsul pen program lagi ya hai tapi tim juga jadi board chairman untuk dia hai kuliah untuk board chairman tapi ke dado BGC chairman ke jadi sama research kita ya jadi karena otonomas konsultor corporate sulit kalau itu bukan buat itu nak kalau tahu kan Halo. Oh, ya langkah konsensi ang kangalong dat tahun ang kangalong. Kapre asa yang deng kini anu jo ke somlo pen kang kudo ji. Beceng si asa yang deng lo lake dat training center skill training center lapin ne unemployed youth tu mafan training ki pije fan ba unemployed tu mafan la sayang dengka bi tu mafan la so son se sayang dengka pidu ima la so training ki pije fan si la so center pindang ku pon lo karbi no autonomous council edar education department pe la perang part sitame niltum da tor penceng lo VDC bhavan itu VDC bhavan mana tum chini lo la da PMAY hem la pen ke job card penceng lo kapre DRD pen agele asayang dengan kacingwai cingsai adi melong bangke harak dunang ji lasi separate sini tum Delhi pen sila so tangka kehan lagi BDC bhon lo karbiang long korat srok konsensi tame aso VDC bhon ma ke Delhi pen si tangka hang si nang pile elo lasi bhake adim ge ingpu pon mom lo lasi data pin ingpu pon po la pen towar tame kapre asayang deng dak pini kang pupon ji dui la pen nijo ke som dui la pen nang par tame local area development fund Karbiang Autonomous Council pen ada kipipon penanas scheme do so scheme da me pini da ani jok sompon po si ningkan hini yang bong si kacelar theklong ji dak lang thera konsensi pen jenglo Karbiang long angkang long tame atokan no so isi kacelar theklong ji la pen nitum non la barikha ke parlup long arong tin rong amekar hem damji lapen rong asar hem si bohado damji lapen rong ada rong basapi phanda pohor bagi rong sar phanda pohor di lengdung teleng sar po phanda pohor bagi tapi hada cingki che than pen rong asor tum pen gutte ko PPI scheme pen government pen long ya ke joy pen sang ration card ki pen cheng lo ake joy pen ronudo scheme long malong lema PMAY hem long ma hem so long malong lema lapen ge siga chelang phanikan sipen lak pho la so asmon bharat kadlong no manong lema laya putak angton kachingwai chingsai ya phansin le tum non la barikha ki jurlong te tum barpo lapen arong tin ge dami phansin le tum bodi pon pol pen dam po lapen mai dak lar sapen je original 6 United Michael Hills and Kachar Hill district ke long 1952 6 pen halake jumong lasi itu autonomous state nangji lahe putak kami waida kelas sapen rata pan itu dam pensi cingki jethan lam je percaya sayang deng itu klempon po Jala bangso saya ko metu si panjang ponisar lah skill development barikha do bomlang aprang ini tu CC konsensi long CCM interaction program nam non bangke arong tin sinil tum la bangke tim Karbiang long tu arong tin si dampo tapi rong si Amekar ke doan sarpi sarpu lapen ke riso ejang kibi ke tipet mari da me chora peji sar nintelan nala cekluyon thomang bong si petang eji je Karbiang long ke do inglong aso tum arar tumfan an longle phelang mama ke do tumfan ha tumfan pota chukuri jakte bifam ki pidun jakte tumfan longle pota ne tum bondor eske tum dampo afom hodai dampo ফর্ম হদাই দাম দে তুমান মানে কে সিগনেচার মারিব মানে টিপ মারিব
ladak tum han ke ni tum Karbi Anglong Autonomous Council pen isi chu prai po jela longle pota ka we tum han di tum ake joy pen longle pota ke ronje phan ni tum chisik ponji anon chiklu yon thom yon tiang mo ake joy pen la pen longle pota ka chu en nam hotat me ke dam ke bang la sota me Karbi Anglong Autonomous Council pen CP pon po la pen handa la sopota ke en nam hut la sota an chu nei pot la Maria Cross ok an me Karbi Anglong Autonomous Council pen CP pon po Sir san non la Karbi Anglong police bola mo patak. Karbi Anglong Police bang kene tum je Karbi Anglong Autonomous Council je 6th Schedule Constitution of India rules 29 b teng pen tum governor phan lu pilel so rules 29 b teng pen governor jong si ako ini tuman esen na pilo pulong te ba Council of Minister article 163 teng pen alang tum yong si decision en pen ang pilo pulong te tum prabjin pen laso police Karbi Anglong police mane town police pen village police keseng ponje phan nitum claim pon Pinidak nilitum langfera hawar election judet pen dang nilitum Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen pedal education labangso training centers kami nilitum kacungana Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Kundiram Rongha alangina ini kangelo lapin ke ada BDC itu rural area Aukang itu kami Pajing Turja kacing wai kacing sai ahem astameli to asiam sa Dr. Kundiram Rongha di lo na depen batang het CP ni bagian ini tu itu pun iklo lapin ke lada tahun committee angkang tenang an bojar ang bong ama itu la bukulia tahun ang bong ama si drain ave lapin ke footpath ave lahai kacuning dia teng pen itu pan nang pipon lo der kuti scheme nang pipon lo la so scheme ni tumpini wo order ta long laplo lapin ke CM sara rideng pen ini foundation le ta puripon dak la bojar tahun angkang lo drain machine ko lapin ke dakar bi bojar kantul Karbi bojar long kami wo order pier lo drain ladak pen up to bukla English higher secondary school an ladak widening drain loko lapin street light uji lapin ke ladak Mukhamantri Goropot scheme pens kami nilitum dak reeling so towards the mili tumlong konto dipini kadu ini tum foundation le kurier no non botor arve jang ulang posi arve ke hampe no kute contractor to kata instruction pelo kamo ba papangcheng kontit ko lalo lasi daily tum langkera long de penangan towa ka hinudo nasila hailam stame CM sar pamu chatte kang no muningang bong kem kila ba nili tame pachini dullo kolana towa se ke no ma lahai ka dole ni ko jela alam stame khanu no alam tang west stame muninga ba ke tum lahai ice cream ke den ko dia khan de tum ko no la तुम्ही मेरा इश्क इश्क है मैं तेरा इश्क इश्क हूँ तू ही मेरा इश्क इश्क है मैं तेरा इश्क इश्क हूँ कौन होने के लो आहो vet vino nang phane kang hon seng ing sam it vino kang hon ni dong pe nang mo char che hello devi oh my love Karbi Anglong arara phan panong pisi lunjir akimi nongnam chithangklong lunsepo Ilyas Bitokbi lapen nongnam chithangklong lunsepi Rubina Kurpia tumahin pen lunchithak my love pu alunjir prabjin pen paklangpon ikpo kang hon ni doji kai ki nang long si ching hon ping ji ni kai ki nang phan si nang do da maling ne nang dun kriji har chi a son ne kai ke nang manji labang swa lunjir along kacherap dun mate producer ke malong timung ahin pensi finance iglo music Amit Rong pi nong Clar Studio hin pensi bondapon iglo labang swa lunati ot mate lyrics tune Ilyas Bitokbi ahin pensi bondapon iglo lapen labang swa lunjir karjupon long jilake nilipen kangpupon ruwesini production along si arjupon long ikji ilitum Ilyas Bitokbi alunjir arjulong bomlo lapen pinangan kacithang klong klong alunjir setame do iklo lasong si bivetji simbon kangjar nanghenlo nekai
ni kaching hon let's break up lapen anparta clearing vea film alongta kilundun abang phu iklo. Lun sepo Ilyas Bitok bi ahin pen special thanks mande sorong phar SE Kathar Bhupon Tok bi KCS Cultural Secretary.